Hürmetli тамашасылар, Аманат инструменталь ансамблі өзінің келесі күйін тәқдим ете. Ойнағыр ғына қорайым. Hürmetli тамашасылар, сәхнеле республика белгеләре лауреаты, Ирәндек халық бейүләре ансамбле солисткаһы Янгөл Макулова, Заһидә бейүе.
gözlerime kara kıyır. Сәхнә түрендә яшь, талантлы йырчыларыбыздың береһе Динә Акназарова күңел теләктәре йыры. Ağırlıklar, borsaman yeni derdi.
тағы да бір хүрмәтле кунак, ул да булһа Альберт Салаватов сыгыш шәһәргә тәйин. Әмма һава торышы аркаһында ул әле безгә килеп җитә алмаенкырап тора, шуңа әз генә түземлерәк булайык. Ул бүген мотлак сыгыш яһаясак. Әлегә без бүгенге кисәнең төп сәбәпчеләре белән һаман да якынданрак таныштырманып бит әле һеҙҙе. Шуңа күрә хатабыҙҙы төҙәтәбеҙ. Домбырала беҙҙең берҙән-бер гүзәл сатыбыҙ, иҫ киткес таланттарға эйә Гөлфинә Сәйетҡолова. Гөлфинә Сәйетҡолова. Баянда Йен Сура егете Булат Хужахметов һәм ише егете Ғәлинур Ҡарасуллин. Һәм бүгенге тамашаны ойоштороусы безнең ҡурайсы Илнур Аслаев. Барабанда һәм гитарала безнең талантлы йырсыбыҙ, ул да булһа Руслан Тимербулатов. Һәм хөрмәтле тамашасылар, һеҙҙең иғтибарығыҙға сит ил рус көйҙәренә теҙмә тәҡдим итәбеҙ. Ихлас алҡыштар менән әйҙәгеҙ әле ҡул сабып үтәйек.
композиция зарубежных хиттарных бірі әдегет біргелі. Сәхнәдә күрендә Хандугас моңлу йырсыбы Сөмбел юл бақтына. Шутандарга үтне
халыгым, якташыбыз, бүгүнкү кисенин хөрмәтле кунагы Башкортостандын аткаранган артисты Альберт Салаватов. Elini uzatırgaz yol kurkunuz gelip yetildi. Yetile ödebizde tiyatrda konser başlandı. Ровно yetile başlandı. Bunda başlanған бетінде. Келіп yetirге керек. Шуға алтыншыны мен өзім диригенттіңде ерланым да, сешініп таптырмай ұшылай. Біздің білән, Аллаға шүкір. Біздің білән сұрақшыға ялды. İnsanlık kaldık barıgız kala. Gayla imindeki en mühimi dünyalar imin turhan. Kalganı
Allah bir hak bizden tura. Yemen yapmayı bana. O saham kiler. Kilo'nun kirgez, oşunda yoldan. Tағы бірде ерлайбы енді. Her yaratkan, өзем yaratkan iki terek.
курсташ, достары булды. Әйтегез әле кул сабып үтәйек уларга. Мәдәният бүлеге җитәкчесенә Гөлназ Халидар кызына бирәбез. Хәерле кич, хөрмәтле артистлар, тамашачылар, рөхсәт итегез барлык тамашачылар исеменнән, үземнең исемнән сезгә рәхмәт сүзләрен җиткерергә. Ысынлап та без бүген сихри моң дөньясына сәяхәт иттек. Төре башкарылган көйләргә бер ни дә итмәй. Төре аккомпанементка бәюе, йырлауы үзе бер удовольствие. Шуңа без бүген тән, ян менән ихлас күңелдән ял иттек. Безнең бүгенге егетләр, улар бар яктан да килгәннәр. Инструменталда гына түгел, улар йырлайлар да, спектакльдә ла уйнайлар, кирәк икән бәйгеләр дә. Һәм Аманат ансамбльнең безнең birden bir kızı Gülfine'ge bu rahmet etkim kile dikretta buluna karmaktan bugün bizim konsertte katnaştım. Bu rahmet bu rahmet sözleri yetkirin kile bizim yaklaşımızga bugünkü konsertte maturlanı ödünün munglu tavışı Teren yırları menen Albert Salavat'ka rahmet. Hem halk radyolarına kolektivine bu rahmet bugünkü konsertte yerlerine. Sizin barınızga Allah ijadi uңыштар, һаулык, бәхеттәр теләп калам. Гүз бездеш үзегезнең сыгыштарыгыз белән куандырып торыгыз шулай. Бу рәхмәт. Шундай зур баһалы төшерүләргә рәхмәт Гөлназ Халидар кызы. Кадерле тамашачыларыбыз, үзегезнең исемдән һезне ихлас күңелдән тәбрикләп үтәбез килә. Безнең бүгенге тамашабызны ямьләп килгәнегез өчен һезгә зур рәхмәт. Алла бирһәк, тагы да очрашырга язһын, һаулыкта, байлыкта, киләһе очрашкандарга тиклем һау булыгыз.